Nedostatak novca ili vremena svima koji vole da putuju više ne predstavlja problem. Da bi obišli neke od najvećih svjetskih gradova, sada ne morate da ustajete iz fotelje. Potrebno je samo da se udobno smjestite i počnete da surfujete. Iako vam ne može pružiti jedinstveno iskustvo, virtuelno putovanje pomoći će vam da planirate nove ili se prisjetite prethodnih posjeta, a pruža vam mogućnost da se upoznate sa nekim novim područjem. Svega nekoliko klikova dovoljno je da zavirite u svaki kraj i prepustite se ulicama Pariza, Londona, Rima, Venecije i mnogih drugih gradova. Eiffelova kula, Big Ben, Koloseum samo su neke od znamenitosti koje možete obići. Iako nekoliko programa nudi mogućnost za virtuelni put oko svijeta, najpoznatiji je ipak Google Earth. Današnji Google Earth nudi krstarenje nebom, a najnovija verzija omogućava vam da zavirite i ispod površine okeana. Za najbolji doživljaj neke lokacije vrlo zanimljiv je trodimenzionalni prikaz. Kako bi parirao Google, Microsoft je predstavio Live Search Maps uslugu. I dok se ona prvenstveno bazira na kartama svijeta, sekundarna mogućnost je Microsoft Virtual Earth, koji prikazuje zemlju pomoću fotografija snimljenih iz vazduha, ali nudi i trodimenzionalni model urbanih područja. No, za Microsoftovu uslugu je karakteristično da ima prilično lošu podršku za prostore izvan Sjedinjenih Američkih Država. Iako se ne mogu mjeriti sa Google Earthom, postoji još nekoliko zanimljivih tehnologija koje omogućavaju virtualno putovanje do udaljenih mjesta. Jedna od njih je i Microsoftov PhotoSynth, koji kombinacijom većeg broja fotografija snimljenih na jednom mjestu može da napravi prostorni model trenutka kada su fotografije napravljene. Tu je i NASA Worldwide, čija je posebnost u tome što nudi uvid i u druge planete osim Zemlje. Kao i Microsoftov, i NASA projekat se koncentriše na SAD, pa je rezolucija ostatka svijeta bitno niža. Nakon što odredite cilj i izaberete uslugu, preostaje vam samo da započnete svoje virtuelno putovanje, a od vas zavisi gdje će vas ono na kraju odvesti.